Rís cluiche, cháchlathe imircha sa Craobh chomórtas go díosa, ceann buite, ceann cailte, agus Péadrán a bhún Hranóna siad sonna bheith stig. Sa bhóta carthú canis fara sin mar fast isteach a drórá a sé Celtic Rock sé sin úntach ó Dean Rock cad é mar fast isteach ach Rock hic sé gur brú a tacht ar siúd mar se ho sin pass trasna dro Bulger ach fara sin ó Elliot. Yeah, Rouse Elliot fi Devereaux, Nicky Devereaux's core, Dean Rock fi sé fara lero tapio sa core near Hornick sé sin. Cerafuinte mar se trí hín ó nimmert de Ballinteer ceann amháin ó chic da de cuaig. En dó ag Baile Muna áfach mar se pointe chun cín. Dean Rock a tuairteáigear Nicky Devereaux. Dean Rock cruthú spáis dá héin agus a sé sin all-in ar fad ó Dean Rock. Úntach ó Dean Rock. Yeah, who sé ur amháin agus tháinig sé ras a rís ar an cos sias a rís. Devereaux beag an níos giradó an tam sin ach nuair tatú cumála sin éintach mar scór ó Dean Rock. Seo chuin an lán chulaí Liam Smith fear a haar fanel á clia so bheith chaithne bhaige siúd ar Dean Rock chomá. Brannach I dro Carey. Lewis and saw Nish agus Nish sin gitó ha ceann amháin fáilte geile sin nasó an tarna ceann fáilte geile sin gitó I bhd éir níos fearr an son le de trocha second in nuas ó Naomh Eoin. Well, luú tú an lína bhfuil Ballinteer tí bhí sin Fenton, Brannach agus Carey. Treo leis agus inis cúna fáilte ge ó Small. Bulger a casa. Bulger a fechan to draw small a ríisteach chuir sin ceann dro McCormack seo chuin. Bulger rís Bulger nuair sa leis sin gitó go fechan to draw na postaí agus an taction dinta ag Robbie Bulger. Sin héana dó inis á fáite ag an taca rocket. Yeah, tá Lewis agus an frinne taréis ordú Baile Muna an sin anna glúiseach do Lorna Park a hús. Bulger ag dear an glúiseach chun an scór a aimimsú. Agus cluiche má imirthe go tá agus anna bhlaicáil ar fad sa chéad le chomach an báide stoppa is muid inis a fecht ar Liam Smith mecht leis agus an taction dinta ag an lán chulaí anna scór ar fad ón lán chulaí Liam Smith. Yeah, an darúir a bhí sé buinteach ag glúiseach ag dul chun cín an sin fu sé buile leid ó Robertson. Dundee a ríist. Ceann Morgraí ord isteach a dro Fitzpatrick an captain ha McNally las moda má has téimi gan passan na chur na ró. Into go maithacha Nish Ryan Spáis an sá ag Fenton. Seamus Fenton score all-in ó Seamus Fenton agus níl Ballinteer Naomh Eoin imeachta néanáid fós. Yeah, rís an over a go Fitzpatrick an leir a Commandus Jackson Immerton sin agus é a chósáil a rascuig McNally. Chur go McNally a right chun Fenton chun an scór a aimimsú an barna síos go cruúlín amháin a rís.